kupujte, sad što ste ja kažem. Ljudi, znači, vrlo bitna stvar. Na konto ovoga sa Guhom što se desilo, što je objavio da je bio u vezi ili u vezi šta god sa Lijom, koja je mlađa od njega masu, ja smatram da je on budala što je bio u vezi s njom ili u vezi s njom. Smatram da je budala. Ali da je samo jebeš u mater, život ide dalje, buraz. Kažem, ja sam jebo i 10 godina mlađi od mene i 10 godina stariji, ne vidi 20 godina skoro stariji od mene. Pa šta, u tom trenutku kad sam jebo 20 godina stariji od mene. Pa čekaj, šta? Onda je ta žena što se jebala sa mnom, ona je pedofil, jel? Što je starija od mene 20 godina. Znaš, ako dođe klinka sa 16-17, kaže, brate, hoće da pošalje golu sliku, kaže, jebi me, buraz. Legalno je, čisto je, buraz, a još napucana riba, trening, ludilo, sise, buraz, izgleda kod ima 22, ajde i ne izgleda kod ima 22, šta te boli kurac,